Trubor nakaslem jong unong san Hima. Ka Trok bakit kok palat pot. Heni ka stop kala Harum ka Shnong Jyllep ka bahap hapo ka Mausanram Block East Khasa Hills District. Kabadi ka dinti banlet shabalat ranikor ka balawandra ka jing Sahkut. Kikali ki bayat hakti ka surok. Haba unong san Hima ulayok banekran ling baka phone badu president ke FKJGP balat border area uba seng borlang simle. Ulay thu bagajing kala jong kani ka Trok kalawandra ka jing theng kali Naduh dang step hakapor saw Baje. Hak baki kali bos ki bajumi na ranikor balat ki bamut ban kieu Shnong kim shimna lat shu banyan. Ulaong bahadu kapor khatbai baje Mynstep ru ki kali kim pat lat banyan. Lat no tang katu kani ki kali ret ki balat banyan. Uba sing borlang ulaong baki dan bun tali ki kali kit kuk ki bawan nong jeri kila Sahkut lang. Kumta ulaong baki ni ki jingkla kadi ka Trok kit kuk kawanra ka jingjenjar ki pat ba. Kam tam kitu ki bapang basitom bat ki badan kam ki kam bagerki. Ulaong bagani kajing bun ki kalikit kok bayat hakati ka surok man kesngi karakta ashibun namar bakanang penjat shushu ya ka surok. Oi, hello. Toki day di present juga FPGP belat border area. Kebakan Borlang Simli. Di batalyon ini ki gajing ya hancur pi Harum Jyllep dan kecil kelas Trok. Karena Baje kerja berketrok juga tuh pakai bakalan. Ka dia ka por hi ki pula ada Mynstep ka kali la blok. Oi. Ka dia ki kali kit ko kan. Kamuan Malaysia kali cukup. Long ka kiu begang na ko long ji kan. Oi. Lang ne. Jika Baje ke poy yang tu hadir Jyllep. Ka tu kali ka po minit di manga kali. Po minit. Sama Mynstep de kali wan kali na in kali step di balat untuk kali ran ko. Oi. Ada Mynstep ka Baje ka blok. Betul-betul aja. Pernah jadi nama takwil jiran pernah jadi. Kamu kebalik Shnong kebalik Sahkut. Kita kini kislerit nama ke marbu ki sang pernah kislerit kini Clear kelai. ini kelajaran. Itu tu kau dapat Sahkut ni kan deh. Sahkut nama kamnya aja kata. Jika turun Sahkut ang tuan nama kamat lagi kini kelihat nama je. Oh. Kelabun ni ikut kelabun yang kecil. Kibun bak ni. Trok FM. Kibun lagi kibun bak kini Trok bukit kok yang sini serum kibun bak. Kali yang sembutit nang saya sembuh. Oh ya kita kok clear sama kita kikuk kan. Kebetulan yang kecil ya di pajak lah ta. Kibun juga. Oh pajak lah ka sini kalau kini bupang beskom. Oh. Jangan dikam kibun kerti gimana kemar ba melalui rede terkadang sini clear kan. Kebetulan yang kecil pajak lah pun kalau klik kok kasrok kalau kena tak ini kawat. Tak le lain kresu itu kita ni sini nomor ba kat sekolah. Kawan sedikit kok le kawan sinjos surok lah. Ni masih itu terkadang. Oh. Jadi clear lain kresu pun kita kuat di clear. Masih surok. Oh. Pasal orang kini Trok begitu pasal. Allah Islam nama tanah kalau benar entah. Surunding baik. Kita nak lain kan kalau running. Kemudian pajak masa si un baik ni semua ba. Ni kau dah jadi ujot jadi bos besar ba. Hadukan. Nak kena jadi kumpulan punya seni apa ayu apa jadi berkat bagi mereka. Kita pergi kan. Oh, terus kita pergi buat mereka beli kamera. Cek lagi dari cukup obar teh. Oh. Merumtang kato pada ka blok ni gili kita tinggi hab kita ni Sahkut apa blok dan kali bang sistem. Kalau sampai pada aku bergilian pada long ka kita tinggi itu bukan mesin itu di blok dari bang sistem. Oh. Ke kakim rusuk pada teman siar surut sabar long didengar ni kali lut. Oh. Marka jincip obar kunci pada ka mah deh. Kedai. Ke bubun ke bang sistem tak lagi mana sih di ut.